Zorionak, finalean zaudete. Asko. Zure finaleko lehiakideak ez dituzu ezagutzen. Ez? Ez dakizu nola abesten duten. Ez da. Beno, hor daukazun pantailatxo horretan ikusi ahal izango dituzu. Ea zer iruditzen zaizuen. Before the cold done run out, I'll be giving my best. There's nothing's gonna stop me. Divine intervention, I reckon it's again my turn. Beti berdin, iraganean preso bizi gara, lurrera begira. Hostia, ondo abesten dabe. Beno, nola ikusi duzu? Jo, ondo abesten dabe. Ondo. Beno, ze iritzi daukazue? Hots polita dauka. Eta nola ikusten duzu finala? Finala, esadote moan oso pareketuta. Ze justo dia mutilak, ni neska eura dia bi, ni bat. Ez daki, baina interesantia izango da. Bai, ez da? Beno, prest finalerako? Bai. Guazen finalera. Gaurko saioko finalean gaude. Sekulako parajea daukagu gainera hemen atzean. Nere eskubitan Goreti daukagu, eta hemen ere ezkerraldean Sasha eta Pablo. Lasaiago zaudete? Bai. Bai? Ondo. Hasi aurretik ordena erabaki behar dugu, horretarako nik badut hemen txanpon bat. Irabazten duenak lehenengo edo bigarren abesteko aukera izango du, zuek erabaki beharko duzu. Gurutzia. Gurutza. Beno, aurpegia. Sasha eta Pablo, zuek erabaki dezakezue lehenengo edo bigarren abesten. Damas primero. Goreti beraz, lehenengoa abesten. Epaimaia zuek izango zarete. Txaponak botaz irabazlea erabakiko duela. Hasi egingo gara. Beno, Goreti, zure txanda. When you were before, with a look in the eye, just like an angel, skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weather. What the hell I doing here? I don't belong here. I don't carry hands. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weather. What the hell I doing here? I don't belong here. She's running out again. She's running out. She's running out again. Run, run, Beno, txala handi bat, Goretirentzat. Eskerrik asko.
Ba, ni sentiu naiz oso ondo, oso gustora egon naiz gainera besti honekin oso komoda, eta ba, oso ondo pasau dut. Goretiren aktuazioa oso ona izan da. Bai. Abestia Abesti klasiko zaila bat da, zen. oso zaila da, ba. Radiohead, Baina bai. oso ondo. Ahots oso polita dauka hori, Goretik. Azkenian izaten zu, ostras, ba... Kontuz, honek, hola...